Helo, Helen dwi, a heddiw dwi eisiau helpu gyda uned 27. Helen dwi, Helen prosa dwi, gwraig Dani dwi, mam Fflir a Gwynfor dwi, merch David a Mary dwi, chwaer Michael dwi, ffrind Jane dwi. Pwy dych chi? Dywedwch, you tell me. Pwy dych chi? Da iawn. Nawr, teitl uned 27 yw Pobl y Cwm. Ac mae'r patrwm yma yn anodd. This is actually one of the most difficult little patterns we'll come across yn Gymraeg. Pam? Wel, achos mae'r Gymraeg a'r Saesneg mor wahanol. It's just something very small, but the Cymraeg and the Saesneg are so different. Un funud. Esgusodwch fi. Iawn. Edrychwch. Pobl y Cwm. Ein hopera sebon ni. The people of the valley. Yn Saesneg, the of the. Yn Gymraeg, Pobl y Cwm. Felly, dyna pam mae'n anodd. That's why it's difficult, because of the difference between Cymraeg a Saesneg. Felly, llawer o ymarfer. Yeah? Dyn ni'n mynd i gael llawer o ymarfer. So, ar fy ôl i, after me, Pobl y Cwm. Canol y dre, the middle of the town. Canol y dre. Canol y ddinas. A chi, the middle of the village. Canol y pentre. The middle of the year. Canol y flwyddyn. The middle of the room. Canol y stafell. Da iawn. Okay. Pris. Yeah? Pris. Pris y petrol. Pris y cwrs Cymraeg. A chi, pris y petrol. The price of the petrol. Pris y petrol. Pris y cwrs Cymraeg. The price of the coffee. Pris y coffee. The price of the book. Pris y llyfr. The price of the car. Pris y car. Nesa, make. The make of the car. Make a car. The make of the phone. Make a phone. The make of the coffee. Make a coffee. Da iawn. Rhif, number. Rhif. Rhif y tŷ. The number of the car. Rhif y car. The number of the ticket. Rhif y tocyn. Da iawn. So, dych chi'n gweld? Pobl y Cwm, pris y petrol, rhif y car. Nawr te, just gwrandewch. Enw'r dre. Enw'r dre. Achos mae enw yn gorffen gyda vowel, it's the same pattern, but instead of enw'r dre, enw'r dre. Da iawn. Enw'r dre. The name of the village.
enw'r pentre, the name of the book, enw'r llyfr. Da iawn. So, dyw e ddim yn anodd. It's not that difficult. The difficult thing is remembering it, and particularly mewn cwestiwn. Nawr te. So, dyn ni'n gofyn, what is the, yeah? What is the name of the book? So, the name of the book, enw'r llyfr, we don't need beth yw'r. Yeah? Gwrandewch. Beth yw enw'r llyfr? Beth yw enw'r llyfr? Beth yw enw'r llyfr? Beth yw enw'r llyfr a chi? Beth yw rhif y tŷ? Beth yw pris y petrol? Beth yw make a coffee? Da iawn. Gofynnwch i fi. Ask me. What's the name of the tutor? Beth yw enw'r tutor? What's the number of the ticket? Beth yw rhif y tocyn? What's the price of the food? Beth yw pris y bwyd? What's the make of the car? Beth yw make y car? Da iawn, nawr te. Dyn ni hefyd yn gallu dweud the make of my car. Yeah? Make y car. Make fy nghar. Yeah? Make fy nghar. Triwch nhw. The name of my tutor. Enw fy nhwtor. The make of my car. Make fy nghar. Da iawn. The number of my passport. Rhif fy mhasbort. The name of my doctor. Dwedwch doctor, dim meddyg. Just to do the treiglad. The name of my doctor. Enw fy doctor. The name of my husband. Enw fy ngŵr. The name of my brother. Enw fy mrawd. The make of my phone. Make fy ffôn. Neu, wrth gwrs, make fy ffôn i. Just dim ots. Da iawn. So, brawddegau. Yeah? Sentences. Mair yw enw fy nhwtor i. Gareth yw enw fy nhwtor i. Angharad yw enw fy nhwtor i. Yeah? Dwi'n rhoi a little phrase. Brawddeg. Enw fy nhwtor. Gareth yw enw fy nhwtor i. Make fy ffôn. iPhone yw make fy ffôn. Make fy nghoffi. Perco yw make fy nghoffi i. A lliw fy nghar. Coch yw lliw fy nghar i. Da iawn, ac wrth gwrs, gyda'r cwestiwn yr un peth. Yeah? Dy diwtor di. Enw dy diwtor di. Beth yw enw dy diwtor di? The people of the valley, pobl y cwm. The name of the tutor, enw'r tiwtor. The name of my tutor, enw fy nhwtor. The name of your tutor, enw dy diwtor. Triwch, gofynnwch i fi, what is the make of your phone? Beth yw make dy ffôn di? iPhone yw make fy ffôn i. Question, what is the name of your book?
beth yw enw dy lyfr di? Ac ar y drws yw enw fy llyfr i. What's the name of your tutor? Beth yw enw dy diwtor di? Gareth yw enw fy niwtor i. Iawn? Now, that's the main thing to remember yn uned 27. Ond hefyd, mater, esgusodwch fi. Yeah, the people of the valley, pobl y cwm, edrychwch. The price of petrol. Nawr te, yeah? The people of the valley, pobl y cwm, the price of petrol in general, non-specific. Just pris petrol. Yeah? Pris petrol. Pris petrol. The price of food. Pris bwyd. The price of vegetables. Pris llysiau. Da iawn. So that's the same as the way I started the lesson. Mam Fflir dwi. The mother of Fflir. Yeah? Mam Fflir dwi. Gyda enw person ac enw lle, a place name, it's the same pattern. Pris petrol, Mam Fflir, Prifysgol Caerdydd. Yn Saesneg, mae'n bosib dweud The University of Cardiff. Yn Gymraeg, Prifysgol Caerdydd. Place name, dim y. Yeah? Prifysgol Caerdydd. Beth yw the University of Aberystwyth? Prifysgol Aberystwyth. The University of Bangor. Prifysgol Bangor. The University of Wales. Prifysgol Cymru, yeah? Yn yr Olympics nawr, dyn ni'n clywed Team GB. They have taken our Welsh pattern. Yeah? Team Cymru, Cymraeg. Team GB, mae pawb yn siarad Cymraeg. Da iawn. So, peidiwch â phoeni. Please don't worry about this construction. Dych chi'n gallu siarad Cymraeg. Ond, watch out. Yeah? Watch out for the beth yw. Beth yw enw dy dad. Diolch yn fawr. Hwyl.